studij i svi su trebali položiti jamčevinu 10%. Jagoda je bila prisutna, došao je Margo Jani, došao je njegov tata, došli su njih 7-8 Šiptara. Mi smo napravili ugovor, napravili smo potvrdu, Jagoda je uzela novac, odnijela je novac, donijela je uplatnicu da je novac plaćen i ja sam udarila normalno svoj štambilj isto na tu potvrdu da je to jamčevina za taj i tako dalje, ali još nekolicina ljudi je plaćeno, uplatnicu na čiji je žiro račun plaćeno, navodno na grad je plaćeno, ja nisam vidjela, dobio ju je on, ja ju nisam dobila, ali navodno da je broj privatni dolje račun. To sam kasnije doznala, ne. I to je bilo negdje u siječnju, rok da se mu dodijeli da dobije kavanu je bio 3 mjeseca i negdje u 3. mjesecu rekao gospođa, mislim da je 3. mjesec bio, ja sam odlazila sa Jagodom kod Gregoric Franea, ugovor već je bil pripremljen za Gojanija, već je bil napisan sa štambiljom grada, sa svim i samo je trebalo još procedura jer je bila kavana pod povratom, samo da bude rješenje pravomoćno, to se vodilo na općini Centar, u područnom uredu Centar. Bil je četvrtak, znam ko danas, sve je bilo već dogovoreno u gradu da je potpis ugovora u ponedjeljak. Gojani je došao u moj ured i rekao je da ima pritisak od tate, da on jednostavno ne može više čekati. Ja sam rekla još nije ni prošao rok, još ima 15 dana do zaključenja, pa ako nećete raskinut će se pa će se novac vratiti u gradu, ne. Na večer, bilo je negdje oko 9 sati, njih 9 je došlo kod mene u kuću. Rekli su ako im neću garantirati s nečim, ako im neću garantirati sa kućom, da ću se gadno provesti ako u roku 3 dana oni ne zaključe ugovor sa gradom. Kako je bio četvrtak, ugovor u petak se nije mogao zaključiti, to sam znala, ali se mogao drugi tjedan, ponedjeljak, utorak, ne. Ja sam rekla ja ću otići ujutro u grad, doći će Jagoda Fučkar, razgovarat ću sa Gregoricom pa ćemo vidjeti kada će se ugovor zaključiti. Drugi dan do podne, cijela ekipa me je čekala na ulazu, praktički su me odnijeli kod javne bilježnice. Ja sam rekla uopće nema problema, napravit ćemo ugovor sa odgodnim uvjetom, u roku toliko i toliko dana, ako ne zaključite ugovor sa gradom, ja ću garantirati, ne mogu garantirati sa kućom, ali ću sa uredom. I tu sam nasjela, ne. U roku odmah, isti dan, oni su odmah predali zahtjev za uknjižbu, znali su da će dobiti novac od grada, ali moj lokal je bil strašno atraktivan i htjeli su jedno i drugo. Pritisak je bil strašan, počeli su dolaziti naoružani sa policijom, policajcima. Policajci se nisu se htjeli legitimirati. Ja sam već pucala po svim šavovima, već je to bilo katastrofa, tu sam mislila pomoć još da 3-4 stranke riješim ako ću zaraditi i da to maknem, ne. Kako novac iz grada, ugovor nije bio zaključen, novac iz grada nije stizao, Jagoda je Fučkar počela bježati, nalazila se samo sa Žarkom i sa Marijanom, više ju nisam vidjela u svom uredu. Ponudio mi se Šafranić, ako trebam novac, da će mi on posuditi. Šafranića je doveo kod mene u kuću, budući da je Šafranić mene znao, ja sam bila u njegovom sistemu, poznali smo se. Gospodin Brale Ivan, koga ja mislim da sad ga zastupa i Minja. Brale nikad u životu nije ništa radio, on isto je radio poslove slične što je radio Marijan po Švicarskoj, Njemačkoj, ali to mene nije interesiralo. Došao je Šafranić, rekao je Ana, naći ćemo se kod Žarka. Žarka ja poznam, ja znam Marijana, ja sam došla kod Žarka tamo na Pantovčak, rekao koliko ti novaca treba, ja sam rekla da sve podmirim i ove
tako da mogu na miru ih tužiti, onda ne treba mi 200.000 maraka. Rekli, uopće nema problema, ja idem u Filah, hodi sa mnom, ne. Vozio me je Marijan, došli smo u Filah, on mi dao 200.000 maraka, od toga sam platila put, platila sam javnog bilježnika, uglavnom na tih